ua soe 5 minuti ona talo le ono i Amerika e lona tau fiafi. E fifia lava le TV Samoa e whaafelo i atu I lau whaasausonga Samoa. Ia ne fui ba ngo le aso malo soifua. Malo le Folau. Ia manatu a mai a fo ia fe au manga luenga o le nei aso. Mato lua foi ma le afionga ia o mua tangafa. Ia pe ona maseliai. Tato TV ia I whaasalalonga I vai aso taitas. Ia malo soifua. A mua. E man nei aso fe manga luenga. Ia malo le soifumuia mo langi mai lo fionga. Le papa pe hol. Mato songa Samoa mo le nei noi. E le aso fo e pa fonga mai e le tato ko klama sanyo TV Samoa sene. Nei ia o amakanga lava vai aso kai gasiri tu le pa le wo ia. Le vai aso sene eko. Le pe nga sa mo le waso lulu nei tato. Ia o folfoli mai foi le fa engole le vai aso I na luenga ma fai va lo flima foi ole. Le vai aso wa lewa fai foi sina. Tau vele vela mai lam tanga o kuso sene ko nei ritu ma ngai de o fai singa vela ngai vai temi fai singa vela nei vai temi e kau I San Diego a mesio o California I msalo o le fe lolo ka ko le fe lolo ka ko ngai I San Diego a le fai singa la kala kai sa ai o kungu ye ko kongu pe eske ke ye pe o Arizona ma Texas e mo mai foi fam kala ngai o Kansas Kentucky lo a fainga foi ngai fama ngai o lolo ngā vai ho ia wā o skeke ko Kongo Amerika e kele ko ngā mo si o mio ko fa fa de ko ai de ao ya pero mena ko pui bakers de vaso que ngene weekend que kele ki mua me kele ki mua e rusu ko lu de ingis ma fi o de vai ya ma ko bi fi o bakers e de ingis storm drain for ya red vai fa mo ale ngonge mo se e vai sakine le ngonge e rengi me pe ka ko ngi e rengi storm drain for le bai o Las Vegas va pena le bar ke fa mo le ngonge le ke minge o le ka asale le ka nga mafanga po le vela po sam ya le o Sofia ia ho ia lo nga vai ma ki munga e kongo o si skeke e nga kongo e pe mo fa ko li che o e si o mo vai o mo ko o mo fa e si o ile e ko ai ngai ma fu ai le o le faren ke ngai because it is not far but a little bit of kimunga kwa ma mafanga ka ofil ba le ke le ba le delay na pe ngala be se ni ko ka mana na delay a ko le pe fiku ikula kasia pa o mai pa ya e fa mai la pa o mai yang pa ya fo ngonge mango ko wa o la ko le ke le ba ka fing vai no wa fa wa ring I pai pa fa ye fa yo ring bai le pio ka ko ngi fai assim bela seneko I foi vai aso ia o le fo wa a makanga saulalo bela le fo ka wa fiafi mai ngias ia ai le la abela mai manga el ka ko kala ka te liu mai ia tato fa sole ia mate mai ta ia langi Keresoma se fu manguia langi malor se fu ngi ba ngoraso ia malo vo tawa tai mai laus fionga ia ko te mano ai ia e ui maringa ki mo ngai Samoa ia no manguia me uma ia como fa pena fun ai tu vai ia mangele samwanga fionga presidente ia lo manuia me uma lo matulu fa male fionga ia ambua ina ni bang o tato pokarame ia langi tato tala me fa solo ono tato taimi ia o amer fenga malo ia
ora ku mo fa na malo. La ia me o fa na malo sa fa lo inga le tato le fiona Palemene ia ana po ia madam pasa fo mai malo tele America to what no tau no mai na fa yo lela ele felo inga valo ia le sa Faamasino ana po ilunga ile office ile no fanga ole US Embassy vai lima ia sa awa ia foi le malo sa no foi le fiona Palemene e waka malo ia foi le fotamari email ngai America yo lo fa pena foi no fanga solo terminei so o talanga awala malo mo alvega foi tele malo ia le fa pena na ngai te foi initial malo ile mo tele sala faya wa foi le fa mo ia pela ona ia le ia te fa le o awala se tulo o tapole ela ia fa pena foi sa tu patia ia wana fio sa tala foi ia le fa ia le mota ia pole office ole itumano o fasana le anga numero lua e man tu foi o office ne awala pale polo keti foi le tasi miliona ya le langa sala ya napi sala o ia nafi ia le office la le tonu pole itumano a fasana le anga numero lua ya fa tailangi ya si mai ani se fa mtalanga foi mo se mo mau foi tato Faamasino nga po femme wo ye yo la fo tulanga a ayu Faamasino fa mole lava langi le fa e lo Faamasino le sa tuli le atunu le fa pe foi ani se le fa pe na fa fonga mai I fa fo o le Faamasino le va le fiona le como que tama le sunga ya pa I como se pa ia male tai le tuangai le sunga foi atu le pa sai le mari nga o ia fa sai male fai pule le tu malo fa le atolu ia tunga ya le pule rimoni aya ia o mana le tasiala so sa Faamasino ne ia so swenga fa ia la nga muli fo ia lo ia na sa tula mo o tula e pa ia o le QCT mai New Zealand awa mai Australia ia o lela na fi na ula mataulia Faamasino nei le lo fai lumo vai na ko ile na amalo lo le suspend pa ia la oni mai le Faamasino mai le Palemene ia lela na ile la tangi le na ave fa ele fa vai ia faiumu le fomo petala ia na amalo lo ila o lela na fi na wala le sa fa u na fi la to le soludo la to lo ia ele fa vai ia faiumu le fomo petala lona lua ole tutu ole fasera por complain le la sa tu ina tu le sui para mia fasanga ya tu la e pa mari moni ole complain le na sa tu ina tu le fonga fetala ile committee fa Palemene foi le su e mata apune male fa moe e ngata ya committee ile sa ili ilinga be o preach foi le tu la e pa mali moni ya ba nga foi or standing order sole Palemene e taila le fina mai lo ya tu la e pa o ole mele na o yesu su nga committee o le committee le ba nga la to su nga o le su ina ya tu la nga alo ia foi o Palemene ai o nga su ia le fai o foi le Faamasino ile content of kole wa fa dena fa mauni ai tu la e pa mali moni o le la fai mai de lo ia tu la epa ele ai ni ko pese sa Faamasino ile nga le o le isi tu o le la to ta talo sanga sa le tau lava ona fai se fai sa tau ona ia se taimi fata pula e le suspension o le wai lo le taimi na tutuli e foi pe suspend ila o la solusu fauni ele ai se aso o patino mai e fa ngata ile tulanga e ona tu mai le lo ia le tuta dia o le foi mai New Zealand e maria foi la fina ngale ile ona o le tala le sa fa mo ele na to fina ele ai se Just ele ai se authority ele ai se aya foi le Faamasino e to ta mo fia i fa unga le Palemene ele ai foi se aya Faamasino la to suia ai ni fa unga o mata o patino to no le Palemene o le se tu langa sa la to tiro ai i nei sa mo tu manga foi fa sa mo o tu langa le o fa to ese o le la fa una la vai me uma fa e fa una to no Palemene o le la
o tula e pa o ma le tolu futa usanga o ve ma fai pule o le matai o se tasio le isile o le tumalo fa pena fo ia le ala pule o le ma sani la o tumanga o le fatu ese o le ale matu ia o se fa fita o le fai ai a fatu ese e talia lava o tulanga la ia na fina o ia to e le tau fa atali na o ia se fai mai ia pa ia Faamasino pe fai mai le Palemene le metau na fai o la lava la te lo le me fai a o le para tau na fai o le si vai o le fina ma ale tu ale fonga fetalai o mea ia vaenga o mai o le whape o le se iai se taimi a wa o le whinanga le whai mai wasas o le indefinite suspension a le ala na whamanino o le ani Faamasino ia bui Clarence Nelson i le whailunga Faamasinonga o upusa o la masasa unua ia le fonga fetalai se iai se aso tu mai la i tato tumaga o le upu masali lava nei e whaatino e whai launga e le ngata ti sau whainga i tono i tumalo, tono nu, a li whai pule a whapena fo i tono Palemene a ia se mata au pe whai ona whaapela ia taatia se iai se aso pe se iai se taimi a o le mea mautinoa o le iai le taimi e upu mai po le taimi whaangata ia a le o tae au po le vai aso a le whinanga le sau mai i le vaenga ia o le indefinite suspension tusa ua le toe talia la uia tono le Palemene le lana whaasao e bui e le o le whaawingaina na o saunoanga pali o saunoanga pali se iai se aso o lona winga e iai le aso e toe whaakoe mai tono le Palemene a le whaapea mai ia le fonga fetalai o leo le a whaasala o se ilonga e umai o le nofua inga pai a inga nei ale Palemene sa whapea whalana au mai tono ia le manatu o le Samoa Law Society e maria la sambanga le lo ia statu la i Samoa Law Society ona o le whai mai lana fina pa o le lava e iai te le taimi e mawhai e ona whaamuta mata au nei na i lole au mai lunga Faamasinonga mua e le eisi authority o Faamasinonga e toi loke e ia whaiunga le Palemene e te tau ona toi whipuri me te tona le Palemene lona lua ua mātutua i la ua ia o le alava la te lua le me te tauna whai o matai fo i la ua e lo ni tamaiti o upua nei sa whai te tona le Faamasinonga e le lo ia nei lona tolu i te tona le whaavai e le whai mai la ua ia ua whaina ia la aia te tau ma la sa o tonga tau sitalai o le whai mai ia le mori maua le lo ia le Law Society e se le whamatalanga ana whaapea i whatu e se la ua ia a e le taria ina ona nga pa ai lea ona au mai o vaenga i o le whaavai e whai e le whinawa ma e ono ese fo i se vaenga i ana i e le whinawa e tai e le ese whatu e se tenga na whaia e o lea rai lea nga pa ai le au mai e tutono vaenga i o le whaavai e whai e le la whinawa e o whina o vaenga mata ua na sala nga i tutono o le soala kulengi o le mata o kule nei le aso lulu ia ai o lea ua whakataatia ia se taimi e whai e se tā le Faamasinoga e le o iai la se whaamua mua e whaapea e wala awa tu fo i la tau no atu la i te mela wai o le wa reserve le faiuma o lona winga e ave sa o lava faiuma nei i lo ia o e sa tu la i ni tā o kule nei Whaftai e whoringa mai pēr la malosi le ia le anga nuu i le tula fono i lau whaalongolong atu ana e whapea mai se sau se taimi pe e se taimi e whaiunga ale Palemene so it could be today tomorrow ia po le tausanga la whaiunga le Faamasinoga e whainga tūlanga it could be any day Wan whapalangina le sa whapalangi whaali wale interpreting or say so say yes until such time o lono winga o le manino mai e ia ia le taimi e toi fo e tutonu o le whaali e te o me le tula mai o le whaali winga ma le whaawinga ino le mafua e le pute na inga le nei o le ese fu le whaawinga ina ma le whaali winga le Faamasinoga o le ukule ava e ese fuele Palemene ia. Lelei ia whaftai. O le ale mea o e Faamasinoga ale sunga ia tiu manu matua. Le whairiki o foi le mai Auskaria. O le mea o i. Lelei o le o na e tu.
tiumano ia le molianga pasanga ia te ia. Ele ia se me vai na tele na sala no ia aso na tura ia. A le o to tura ia mata kula so fui bal vai aso fo, da so fui ba o kuso. Ole a wili ia no ia le molianga le pasanga ia te ia wa le wana o ia te ena ia molianga. Molianga le ole fai o Faamasino foi te fale angai la fiong al Palemene ia le katele ba nga fai al fast yo le la mo tu la so foi bal ba so fo langi mai ka waku le ua mai ka waku le ka ngua ku Samoa I fango la le Samoa le se ba fo I so swangi inga fo ia se ka ko maloa se fai sa kala e winga le foi so swangi nga mo waku fa ia ole ba foi le ta ole ta pot ba foi le pe nga ia ta mai ba te le yo no nga ia tu le ba mai tie to I tai foi le na a mai ta mai tonu ia ba te le ia ole ta pot le ba su ia ba tu ia na ia lua le ba ia le ba foi nei a o ba ai te le Italia nei le ba mai Australia ba le ba mai Japan. Ole soani la ya pani le mai tonu ono le wole si tata ba ko ile ba na fanua le la wa mai le ba ale ya pani le wa fat pena ya pani esto soani fole ya sa morte mine al ba ya na fanua ia o Australia na ya mai le ba na tau sa fole amo mo au mai ai ale ba ale sa tala ile la fia la suma fu e plaso ko ni ole ta ko to ba lai ti foi e be o ba ai ya nga intai ko ile le ta me tonu bia ba tele fa tonu ile te pele tu dai ile wa ma voi ka wo va ko so va ya ba ko so va ba vai lo uma de mo si ba ma mai ko faftai langi ia ono tato taimi pese si me o misi te ma ua te fisa no ia wale fa fonga so tato atunu ia faftai ta ona fai no tato atunu mala fa fonga le sole na fai ai ia le tu finga poi le ole sui ole chasta ole sui poi le ole fa ole universite ale Pacifica mana tu foi ole o si mai nei Samoa le office tu tono al passe ole universite le sai fit e ole ala ta ole la le sa fa ele sounding of a pitoa e fa e foi a vai a tawa loa e nunga tato wa aur malo la fioma I atu ma le fano ma o ia la le ua pia nei ma fa aolo na lusi fuweiva o le universite a wao al Pacifica Sautia ia na umana ia le programe na o le sounding of a pitole na ia na so e lole ma fa unga o tamaiti foi e ko students o le usati ma o le o se fa uma pito to tela nei na Samoa e le pulo le o silia ma le lua se la tamaiti fa uku ele tau sanga nei tau e foi la ona o tato tamaiti o ma fiti mai sia tu no Pacifica e fiti la to pe fia fa u fiti e fia foi mai nei fa u te me le fa o nei Samoa e o te manatu le mena o to te lei la fa u le nei tai au mai o ina palingi ti mo nei tai au ia le tau fia le no fia to ma to mai na fia mai o ia ma fia ata sia tu foi ia wa foi ia fa o walo fa na le sonei e mai Paulo fa poponga tu le faftai la balangi ia o le u fa fonga no tato atunu faftai mo fa so mai mo fa no ino taimi ia mo ma ua le nei fo iaso ia tatonu fe lai fo se taimi o luma ia wa lava le tato pokalame ia ai nei tu la ia fa so fu ia o fionga te mai tai prestene langi o le media so fua ia fa pena fo so fua faftai fa fonga le che sa nanga te mai tai langi ile fa fonga le pe o le fa mai kala lo ia ele fe ia ai me ia lua o le Palemene ma fai unga le al fam singonga ma fai unga Palemene fai unga fon fikalai o ia uia pe la le fa pe mai e kama ise aso what that means I don't know ke lo le ma ke le ngu vo le fa kama fa ko ise salong fa ko ise le ai le fe ia ai me ia lua o fam singonga ma fai unga Palemene nga mangingol fa ma mai a foi fa pe o mga file se fa ko senga kengole ali a makanga la
le ke mile suspend ba ya me apea o mga me la fa ko senga le il Palemene ai ke mai ka kun ka pula ri tu pe e ese mele mai ia ole kangi ye mo se aso e fa nga kai le suspension ai ole foi mai le ku ia le lo ia le ku fon fe kala ele me fai ele Faamasino unga koe solo ia faiumu le unga winga la ole unga Faamasino ia la ia vai e pule mai ale e fon fe kala mai le Palemene ele kaimi ko va ko ai wana fe mai ele kaimi kaimi le ele lo polar kai por kala langi le po ya sule por kausanga le unga winga la e fa singa fifi ole o Faamasino ngala di tui vai ole ua lo ia fa e vai ku lo ia fa lo ia palangi ia o QC vo ia mai sila mo ska le fa ia kai lo ia po malam lama fo ia lo ia palangi ia le yang ngu fo ia sa mo ia mal fa pe o kala fo ia o kala bu ia fa mai la vo ia le Faamasino sili le fa mai ele kule ole ese kule kau se fa ko senga vo ile pe ia ese vola le kule la ku ile fo ile sociologia ese Rete, ang masalong fa ko isya kamalo. Ay wala mga uma. Ay kakusa mo mga loko lofa. Nga wolofa. Sa ulo fa merfa ko isya ele ay masasuka ko ame ele karia. Wo yo ala me fa penga fa. Ya lang kamalo. Ay o mar kay mingi le ay ballo maya. Sasa maya le so pongwa pe mai le 2 years ago la sasa e mangong ya ala o fare ka para mim kali sa kawang penga ya lela ia mamulianga le mo mawai ia kimol
ia lo ngoinga me foi la le fai e Mm. ngofo foi sa mo pes kamo pes ko ingo o fai popo Nga fa fa ilesi. Ia e ka wang fa fo ilesi. Ia la so fingalo ia a mai so ko mengi ina nga vaenga. Fasika ko malolonga foi mai ka ko fa wa ka ko pokrame. Rasta, Mawalo Lunga. Ua adelo ua somalolo, se ikaw faasa o sao. Se iyo ukalia kumua mua kelesia ilo anti malanga ulo. Faalongo maila kianga, te faaleleila ulo faisaka. Oke fo iya kuloa faaulai oi malaukama. Oia o le sifi, anga fasingei o ela ulo o miti. Kau fa ake I o e le paelo mai a o lea fo I ua koe fai. Ma ai au kanga onge onge, fa apuku wange se kingi kalonge. O ke kau mo ulo fa asimao, vai malo oke. Hi ha, wa vevela o kokonga. Kalu oi kelesia, makianga, wa fia foki o lulusia. Hi ha, wa vevela o kokonga. Kalu oi kelesia, makianga, wa fia foki o lulusia. Ola uva ai ke fia ka maleanga. Wa e fiki fiki mai lo upu ke maua e engela upu I mangava. Faalongo mai lali I rasta. Waka kaulonga e ku ua Samoa. O piko ngele waka pena kuilonga solo akoa. E ai la male koea inga o lewa fau kua ilo maainga. Faianu olo wa so male ainga. Ele anga lo loko I fale. Olo o pule ya le fuala au. E fai e oe ai o ufa afu ai I lau whangau. Hi ha, wa memela o kokonga. Kalu oe koia inga male fai rasta. Wa fia velo velo o le seila. Hi ha, wa memela o kokonga. Kalu oe koia inga male fai rasta. Wa fia velo velo o le seila. Se fu manuia pua. Ma lole Folau fo de neva nga leaso. Ma lole tau atai. Ia te wer faltua. Ia, whaftai. Mana whaftai potu na epa. Whaftai ka whaftai anga ma manu le atunu.
Malo se fu malo langi mama. Ia, olo matorua e foi malafionga ia au mua. Ina nei vaenga o tato pokalame. Ia, ina nei foi aso. Ia, o ama ila o fionga. Ia, whaktai, talo wha mua. Talofa. Ria lava whaktai. Atua. Ia, pua la tatala me fasolo o tato pokalame o tato taimi. Ia, o le fesile toa pua fa mole mole, manangang fa lalo. O le atoenga insurance le te saunoa iei. Ina ia manino le tato tunu pe fo le, vai aso ne te nei le tato pokalame. Fa mole mole manangang fa lalo. Whaktai. Ia moni, e tele ai tu ai ngā life insurance coverage for products. E ava noa mo tangata I so se manaonga. Ai tonu lava products ia focus ele matou tau tua le saimi nei. Ia pe sata ua tapo kalama tu taguai. O le term, o le lua manienga man kapani na o se vai taimi. Se fulu lima, lus fulu. Pe tonu fulu tau sanga le coverage. Pe o taimi pui pui ai tangata la insure. O lona lua, o le whole life, ia o te loa atu. Te le ali mapalo le atu ua maasani I lava I le whole life. O le whole life, o le permanent coverage. Ia o le coverage e tu lava le soifua au lia tangata. E o lava le se lau tau sanga. I o le maua lea o le final expense. A o le whare le whamamafa I lava le mātou tau tua. O le index universal life, o le IUL. E te tau o na whaidoi tatu tangata o na whamanianga ia maua I te tono le product lea. Awai, to atili ai le o sila fia. Ia, whaftai. Pua, salo le fesili le sa tau ofisili mua tuai. Ia. O le ale insurance, what is life insurance? Ina I malama le tato atunu. Okay. Ia, e pia o na sa tamu whai atu le ta I le vai aso tuanai. I se whamatalanga whaingofia lava. O le life insurance, o le promise, o le contract lea I le ba o le company whai insure. Man tangata ono le policy po le policy owner. Ia, te tongi sa whai se leni le company. Ai te tongi mai le company lea whai se leni sa ua mani lea ai. Le tangata lea ua e whiwhinia e talia le benefit. Aftai. Pua, se whaafsire toa, se whaamatala mai a le cash value o le insurance whaamole. What is IUL? Whaamole. Okay. Whaaftai na mamorfisili. Ia. O le index universal life. O le permanent insurance. Ia ele se term, mantua fo I le term e na o se vai taimi. Ele o the whole life. Wai moni permanent le whole life. Mai eilo no cash value. Ai le ai ni whamanuanga ia ta ua living benefits. O le index universal life. O le whare le pui pui ai le tangata se io o la verso I fua ni se lau luas fulu pe au lia. E ala na whaingo le index universal life, o le IUL. Ona e tied in, pe wha o ngā ma whaalango lango I le whetsuia inga. O whaatawa inga o le marketi, po le stock market. A le si meta awa le whare le, e flexible. Pe mawhai o na whetsuia I lau pe meni, ia pe whetsuia I fo I lau whai o le face amount po le coverage. Whatai ta inga. E tai me whaale tonu, ele whaasoa, ia ona e whailoa le kapani e te tongi na o sina vaenga I le masina. Ai, a whai po iwa maua se leni, tele lava se vai tau, ia mawhai ona whaapopo se leni, I le peimeni masani. Ia ona baga I leo le tupo le cash value. Ia ma whaaloalo. Whaaftai. Tō lua ni fasili pua mole sila fia ro tātou atunu. What are the living benefits I le insure lea, whaamole? Ia, whaftai, ia. O living benefits. O benefits ia e te whaongaina. Au la lava e te soifua. Pe a whai wa a fia oe se ngase tu ngā lava. Mai lea whainga o lau face amount for the coverage. E ma whai ona e ave I tua whamanuianga nei. Ma whaongai so se mea lava te whino ngalo ai. Mai whala ia whamanuianga o benefit nei. Ia mua e sira fia uma le a whafonga le terminal illness. O ngase na ua iai se tūlanga whainga lava. Ma uwhai mai fua mai e le toi atua whenua tausanga e soifua e tangata na insured. E ma whai la una a mai le ono sifulu, features sifulu, o le vana sifulu, 40% o le coverage.
wafe. Ia, ole ono sifulu, fitu sifulu, baru sifulu wafe, mawhaiona ang mai tua. Au lai lava te soifua mai. Ia, mana tua mai, tax free, leise la fonga. Ai, olona lua benefit. Ia, ngase ia ta uole critical illness. Te pei ngase fatu. You know, heart failure, heart attack, cancer, stroke, kidney failure. Mai sila ba ngase whaingata. Mai mawhaila ona e tapaila o policy e ke lei, mai le benefit lea. Ia lona tolu o benefit o le chronic illness. Ia a whai wale mawhai ona e whaatino ina ngaruenga masane e peo le ta ele whamalus tilo. You know, wale mawhai ona e whai alava o oila e, you cannot dress yourself. Le mawhai ona e tau stami lava oe, ia la claim le benefit lea. E na ole lua lava ia ngai o inga e. E le mawhai ona whai ea nga vaai le benefit lea. Just 2 activities of daily living e qualify e mo le benefit lea. Ia mal benefit mo le critical injuries. Manu anga foi ngai wa tinga ina ya critically. La makia ele so ifu fa autoria o fa mai koma e move boy beta waso. Ya tapa lo ale le benefit le fa nga ma tau sima fa lava li si fo fuanga. Ia man fa alo. Aftai. O le fisini muli pua. O fisini le na fisini mai le si tina Samoa. Po le ale ta ua o le covers le i ta maiti. Po le ale ta ua le isua i ta maiti la iti. Se mai sa wha manga wha muli. Ia. E ma sani la ban fa longo ina si uleo la Pai ngā e sua vape ainga whio ki ka ngaka. Ia. Petai. Ia. O life insurance yaso ne e wole tutu sa pe o aso la. Ele ngata lawa ia ile pui ngā nei tuku se pe fea pe mariu. Ai te tono le life insurance policy le ua whaia. Io moti noa ia le te ngā tupe mautu lava. Mo lo walo mo lona lumanai e te le te tau sefe se bank. Mana tua on policy lawa ia final expense. Ma mai le pe media le tasi le masina. Wa ia te tono le living benefits. Ia o le terminal, critical, chronic, entry. Al me sina le saua. Ia lawa ia ilanga savings. Ia o le kapau interest for tono o le policy le e vale 2 lava the cash value. Ia o atu le tangata matua. Ia o tua te leana savings Ai o le saua fo i o le whai o policy o tamaiti la lights. O lawa la ki na la to pay many taimi nei. Ia whate ta inga whai o tamaiti te 5 ono fitu wal a mata tua tasi tau sanga. O tasi fo le akso. Ia, for 100,000, ia pena se 2 le tonu spulu ta ala i le masina. That's the same payment he pays when he's 60, when he's 20, or se fulu, tonu spulu. Ia o se lau, pawana pe mene leto suia lava. Ia man whalo alo. Whaftai pua. Ia, malo whaftai whasoa ne yaso no le tatou taimi. Tasi al minute le toe. Ia, amaya sau nanga mulimuli. I le minute fa mulimuli lava pua. Eno wha amatura le tatou pukalame mananga whalo alo. Whaftai mo lava noa ia te olua fwoi. Ro sunga man pukalama. Ia, ole whautuanga lava ia mo tātou mo i lava e fwoi e whainga tāno ta lia le neima tā upuri toa tele o ainga. Ai, wa ulaina o mātou mata i le mawhai o na whaingo fie ia ni whaalave whai o na o le ngā insurance. Ma o nei fwoi aso o nei loa se mea o mai se whaalave e o mai ere maliu so se mea. Ia e lawa e sauni o tātou sauni. E wa tātou e leini tātou banks. Ai peita ia na o nei a tupe tongi na o tai masina. Ia ai te lea ia se whaamanu ianga e sauni ai o e mo se whaalave e tupu mai. Ia te o mai lo a inga. Ia man whaaloalo lava whaftai lava mo lava noa nei aso. Ia, whaftai te pua. Ia, te manatu ana tātou taimi e mau whaisa noa i lewa i aso tātou toi whasoa ai. Ia, le nganga whaftai. Ia, mana ia whai pia whai sau komeso voi lea e whasalau tu tātou TV. Ia, le tuatula noa ia te oi tu fine ia sau ni imta pena e sau komeso mana ia na ia mata ile tunu le taua o le vaenga ai mona taimi fa afta tele le mafuta mai pua tato toi felai foi sai mi luma ile nganga ia ile lofa mai o le tua fa afta ia fa soi foi ia pua ia fa soi foi
Malo lava le sila mai mo mai Samoa. Au tamu fai e longo pui e li isi o tātou tunu. Ia I meo tutupu, le ngata I Samoa, ia au tonu America nei. Manatu ele to e pō se lilo, to pō mara e le whafunga fo ilo tātou tunu, ia me sepuri mamalo Samoa. Ile malanga fo ile a le fionga le fai pule le ming star o whatoanga ma whainga whaiva. Ari amua, o leo e tono America nei, tau numar vai ason tene, ia o le wha moe to e malanga I le astona nei, o le sa, pe sawa o mo. Sa. Le sa, ai sa, vai lava le matango fia fo le whilo inga. Na mai ai nei, ia o na malanga le Alaska, ia fo ia nei Utah, ia o le to e faiumu mai nei o na malanga tu le Samoa, whainga malanga. Asa vai lava li au mua le, mana I fo moe whaftai fo le siufonga o tai au fau, le sunga ia tu leipa, ia a me se foi malu le pokalame, ia I le foi moe vai ia foi lunga le penga ta fai langi, ia le matango fio le moe. O le taimi eri tui e wa lau wa whaile si Singafu a Leia, Los Angeles. Salo o le si keimi kongunga whakau mai whainga mlanga le. Whainga mlanga le tui ilo ilo i. O le whainga mlanga, les whainga mlanga le malo. Le whainga mlanga le paki a fast. O le whakukua le kua sambo kasi. Peonga kakwhangalonga kui kele o launga a la aulia malia koa leo ia le. O le lako malanga mai whawhekai. Whawhekai I le kapua inga ma le langlongo inga o le afoi. O le pāki. I le keimia Whiangai ma, pāloka ma. Pāloka ma keimia fo whiangai ma. Ma le whamsingonga fo I ua le koe. Na fo lausi le fia sa mo le menga kupu sa mo le keimia umal whainga pāloka ia kelele. Kele whamsingonga whai. Kele whamsingonga whai. Ia le lau mo le avangoa le. Lea ua a koa le leile. I le whai ingo I ulai masingi au ngi. Le ua a koa le leia le kausanga. Kalong kula mai whainga malo le. Al fast. Kalong kula mai whainga malo fau le kai le. Le whianga sa wha piko ia whime. Ia le lau mo le msalo o le ngilako fufanga foi a koa le kausanga. Ong saulero se malanga I whafoi. Mone nganga whawhekai. Ia le lau o amakakungi Amerika. Le ua kula o lele I whangu lau lele o Amerika. Ia whainga malanga lauli. Al mali koa le whianga I whaipule kolua ia pule ai. Ma ni wava eki. Ia mai whailau kusi o le. O la foi o le fast le ko whai a wavao. Ia o kemila nge ia whai kako TV. O wha lakur kako pokala. O la iu tār kemi ngei whainga mlanga. Ma uma le iu ese ma la susangia o ngei le whiawhi. Ia lei o i Alaska. O mai le Alaska lau iu tār kemi ngei pela pea mai sa ngori tu. Salo po le aso kai au la skofi koe kaumu mai lei. O ngā wha o malola I whaile le pōla so ko ngai. Pōla so ko ngai Torrance Convection Center. Le whai ei le fia nai po se whaamawainga hoi lea ma lea malanga. Malanga malanga le mai mo whamkalanga mai koe fo I la sa. Ngā o sa o ala I la malanga le Lord Christchurch ritu. Ia, amaka mai Christchurch Wellingkonge au kilangi. Ia ave fo I se whawhekai ma se kala le a whainga malo. I ka slangulango fo I New Zealand ma. Wa au whiangi New Zealand ma skadi el vale am salpe kewa. Wa ia o koe fo ele sa mo e whakakau kongu a le kemio la fo. Koe usu le fongo fo ele la sulusu kolu o kusu. Le kalango en ka upule le al maru. Le whai mai ia la audia mari koa e a koe. E su e se au maru, se au malu le maru sa mo. Le whai o oio o se fast supporters ngai I San Diego. Ia, so songi mai o le asko ngai le la kan whai a koe kako TV ngai sa mo I San Diego. E au e a koe I le whamawaianga le pola asko ngai Torrance. Ia, ia so lu, ia so mangako o le fast supporter. O mai kako langlongo inga le wha moe pe mai foi so songi maki, ma ke o mako I le asko ngai. E ka o kai foi San Diego I wa o le nga fai mo fo le ka ko swangi e se kemiwa mo vai mo fo so swangi a San Diego ile foi kemio fai so nga ku pe le ia le nga ka o kai foi San Diego ia
Saro ke minge leo ka ngu mai fangua ia kai fongo le. Ol pa kia fa tu tole tio sa moita. Ia mai ka ko oi. Ka ko ioi ka ko ka ko fa ma ka ko ba ka ko ruru am ka ko felo ai foi I fai pulele. Ia ma sunga foi le kai fongo. Le ure koe vaenga fast. Te mingi. O le whainga malo. O whea lavo I eso whingalo e. Ke lango ingar whainga malo. Ia, ka oko fast. A mai lango whainga malo. Ra se me ke maua e. So soangi fo. Ia. Whafsoka e menungu mela tato TV ngā oi. Lunga le screen pa mole mole. E le malanga atu tato TV Samoa. I LA mo le wha moe le asto nai. Ia se mo mole fo stato me alofa I ton. Seneiko. Ia. Mo mia fo ilau so soani. Fero finangalo ia polale me tem fai pe sfuta la luas furu pala mal tato numero nai lunga ia no mato ole mo molima fa fo do tato ia alo fa nga fo seneko ia mo fa mo moi ai pau ina tala tono ole si fa pongo le ole fa nga blanga le ali tui wale mo mai ia ngai kala foi mai Samoa le ua vala ulia ko ele e Amerika ia le ia fa nga malo a fia me ma whainga malo. Ngei Amerika, masalo le mai masim fau. Ia, masalo la le sia ngore le fo le mo wai se sia felo inga male. Mal Palemene, wa mai Samoa, ko la ule le ngei ia le. Ia ele masalo fo ia. Sa o le pa. O fongo al Pasifika male pesking Amerika. Masalo fo ia mo se koma po se va o funkanga ia. Pala ke me koe sa ngir whainga malanga koe Samoa. Tala foi mai sika whaafe foi a. Ale ia mor ka ko avongo ka ko koe foi e whelo aile ka mai kai Palemene. Ia. Tu fisiring isi lau se sina mai mo mai Samoa ma lau whaafonga mai. O la le umiol, po la le bao. O seneiko me LA nanga lai whapea isi. O seneiko. E soa me LA le ai mo si le fia voi le asio tato atunu. Ia kusa e lua I kula e ka laiva koe ngei. Ia, I mungari meo lo kelo ke mire mo sewa noa o ngā whingaruanga fwoi mtulanga pa pēnā. Ato a mawale ama noa I weekend. Yo lea la leo lo ta oto le wha moe mo tato TV Samoa. Ia, wale weekend nei. Awe stato me alofa. Ia mwha mawai atu eile. Fionga lauri ma le toa ma le malu fwoi o le whainga malanga. O le astona I oli mai nei. O lea o le a wha awa waile. Toi sauninga o se. Tasi fo yo alo sio tato atunu le tamaita ia fa tasina fa le bao ia mai siaro o sio nis fa sino fo ia te ia o te manatu lo pato fa ma fananga le tato TV Samoa ia iso mato a engali au mua ma ia o le afa fino sio uso ia inunga siaro la titi tai lava soifua vatulo faanga o lo tato TV Samoa ile fitalenga fu ia avataiao ia maletausi ia tem ia mesi fot pa io ainga sua la sunga le to ina la tulangi fa le vao mar fatua ia vanga ia mesi pa io lo tato ainga ia o fe ngai mar fa mo te minei le mo so o manoa te roeli au mua no fu fanga fu fa ngarwa ia ia fa mesele tua pa io lo tato ainga mesele to fa ia avataiao ma le tausi ma le whanau wa fa mo nga o rio di mai ia batu fa mai senga lo tato TV Samoa I sene kunei mai ia te au ia ma le fionga fu ia au mua mes fu ptelenga na mlau ia ma le tato TV ma le ofenga renga ia ile pa io lo tato ainga ia fa tasi le tua mau fa ma fananga ma ia tautai le tua I to taimi o le afine ia o rio di mai ile asu to nei ia o le pese lea mo mole toe lo faanga o lo tato TV Samoa ia mo sio Teres Nis ia fatasinga falevao ia pese nei ai mese lo tato ai ia mole toe lo faanga o lo tato TV Samoa
lava le o sai sa mo time le foi time tatu po klame o le ua o ele fasi silanga le au soka le mai sa mo ali tu o soka le mai sa mo si ka ko usam o ongere sa mo la ka alo li tu i ka foi ka mi ka alo le ka longa le o soka o le soka i sa mo ali tu ele papila ke le foi pelo la kapi ele maulunga foi si au sa mo e ngaka lava au sa mo e kongole o le base Pasifika e ka longa ma fiki pe o isi ngu voi o ko kale batu valuma ma New Caledonia ko sanga o paunga au le le Pasifika New Caledonia ma fiki au le o sa mo le au mele ka longa le o soka e no inga la le o sa fa kangia si ko inga le o salo po le manager le o soka sa mo Russell Kerr pe yenga me ki soka le lei ngai si Amerika vai ki kale ngia me ka soka ia afsoka Amerika ko TV ia nga afsoka le TV o le sunga ia Russell ia e salo foi pe bongi ke mi foi e faingi try out sale ai soka wa lava ia ka longa ia fa malo ari tu o soka ko ri aso ia o soka sa ka ko ia so ia sa mo o le football ia so ia ka o le soka isi ma ia ngalu la soka lo sa mo le e sa o le sa e ia o soka o nga sa ia so ia ka kon foi fa ia ke mi ka longa le ka longa vai na ka fit ia e run ke ni umar ka longa so ai ka longa o kin malai ia ai parsami ni fen kiki por soka ia e kam fa marosia ka ku planga ia meso alon fanga ia meso fa soka i rasole mo mi me soka le se ka longa mau kupele ali tu ila ka longa le soka ia va ka sia soka la ka pi ia ka longa ngi Amerika soka ka mo milio nge for ko ke longa ka ia ai ma le vola soka la va ke mi tu ia soka sencho vai ke mi o ko vai le se sing ba ko ngui fa sko ko fa ia uli tu sa wa mala fu mai malie e ka mai ai sale mo sa wa i fa sko soka purungi le polo ma ke le ma ko polo nga vai ke por soka e va ko la mi vai e vai ke mi o sa mo ko ya ke le o kala soka wa lo ngai lo se ke lo soka ke muso fa soka la soka la ui langa ule ngo soka ni ia malo le fa fonga sa mo au nge ngalo o le astona nei i Torrance convention center le ai e fai ele e po muli fia e foi ale ala au le mali to male fast le nga le malanga le i utar ke milne ia fai foi so ka ko sao se ni eko pala mai le u manga lakur ka ko message lungo Facebook ma messengers ia o le TV sa mo le la o e fai ma sui foi o sende eko le foi e fiafi fai te fia fio i alei ia ka ko fa kasi fai so ka ko sao foi wa ke alu foi ke ka ko ke militino mo ka ko karkanua foi ele sunga le il miska po le sunga foi le kai fongo le o le fatu tu le tu sa mo tasi va pe foi isi fai pule o lo a foi o le fai ngablanga o lo a wai mai ia o le tato po kalamena ne fiafi lau sila mai mo mai sa mo ma lo lava le sai ai ia manuia lava pa sa nga o le vai as pa soi fuia